Dakle, tamo ima dole ispod onog grebena neka okapina i desno od te okapine ide jedan smer, pa kad naskoči na greben, pređe ga, uđe tamo u dolinu, pa vodi malo blago na desno i gore, na onaj vrh pre onog glavnog vrha, znači na vrh pre glavnog vrha. I obe završavaju se na onom vrhu pre onog špica, znači obe smeri samo završavaju na onom vrhu pre onog vrha. A tamo ima neka ploča, mislim da samo znamo otprilike gde je, da, znači to sam teo da vidim otprilike, znači kad dođemo tamo imamo još otprilike 15 minuta tamo i imamo još jedno šta znam, 15 minuta 20 do tamo, do tog dela. Evo tu ima neka okapina kao. Ima kao levo i desno. To je na kraju rasteže. Neki želje, hajde, da vidimo. Ja mislim da je to ovdje. Ipak, tamo ide već sljedeći skok i to je veliki skok, tamo je 41. Slušaj sad, slušaj opet. Slušaj sad, kaže, prema preko vertikalnog stebera, desno od okapine, do žljeba, pravo žljebom na ploče. Pločama na... ali vidiš, evo žljeb je ovdje. I evo ovog skoka ovdje je ovaj skok. Staro zeleno je ovo.
dotle sa jednom. Važi. Koji će? Možemo i... Ti Ana odmah beži tamo. Sa dužim tužitom ćemo do ovog. Sa dužim, znači sa ovim. Da se svi. Ovo ćemo da pakujemo. A ona ploča tamo kao... Može mi ići hobalo nešto. 5 je kao tamo onaj detalj tamo ono. Nije baš dobro crtež ovaj. A kako je ocenim Toma Palčić? Taj izlazni deo Tome Palčića? Pa 6 minus. 6 minus. A to je taj detalj što smo mi penjali? Pa ja mislim da je to, razumiješ, ovdje to nije tako nastavno, ali to je to. Da. E ono drvo oliko i evo iza njega, to je to, 6 minus je tamo mislim. Ali, ako je to 6 minus, što onda ovo ima najveću ocjenu 5 minus? Pa i taj bilo su mi potrefili, on ne ide... To ne ide tako, znači smjer ide drugdje negdje. Da, te smjer ide ovdje levo od onog drveta, levo, a mi smo otišli desno. Da. Pa kroz znači, shvataš? A smjer ide levo od onog drveta, što mi se Znači nije ovaj svidjelo. detalj je 6 manje. Da. Znači faktički vi ste sad penjali Tomu Palčić. Pa da, ali smo popeli, mislim, ovog, preplanuo Gdje Stefan. možeš ti u vodiču onda nešto da vidiš ovako malo? Šta je gdje? To nije dobro, ovo nisu dobri opisi baš. Pa ne, lako ćemo, znači, da se vidi koja smjer ima boltove i to smo penjali. Pa Toma Palčić ima boltove, a mi smo ušli posle u taj zadnji rastež Tome Palčića. A do ovog velikog drveta smo mi penjali preplanuo Stesan i Zaljubljen. Aha, a gdje je ulaz u Tomu Palčića? Eto tu levo tog, levo od ovog okapine. A ovdje je ulaz u, znači levo tamo do okapine. Samo smo promašili gornju, da. Da. I Toma Palčić nije ovamo, više. Nije, pa malo prije smo komentarisali da je ovdje, ovi su... Tu je ulaz i tamo se spoje. Aha. Kod onog drveta imaju zajedno sjedište kod onog drveta, je zajedno sjedište jednog drugog. Razumem? I to iza, tamo gdje ste vi stavili sidrište, gdje je bila leđa, tu ste imali ploču tamo levo. To je Toma Palčić, to je već Toma Palčić. To je već Toma Palčić, a ova ide levo tu. I sad potpuno je, razumiješ, neshvatljivo, nešto je neshvatljivo, znači... Mi smo išli... Mi smo išli, preplanuo Stesan, 35, tako smo ušli. I... Trebali smo da pređemo greben. I mi smo ga prešli kod onog drveta tamo. Zatim... I ona pakapina, to je to drugo. A koji je smjer isprekidano, a koji ovaj nešto nije? Isprekidanje je preplanuo Stesan. A ovaj pun je Toma Palčić.